Ihun Asyarahna Buluhiko Manduling. Manduling kita kembali haleluya nomor siap 4 ayat 1 82. O Yesus sol takdiri. Nasyam hasuman nasihol padidion daknanakot Tanyon nasyam melebihan dari Tuhan Yesus natap surat Bani Matius 20 ayat 10 das Bani 20 nama kata domba kondus baku segala kuasa na inadurianas apa na ikanoh Lahoma hanim Udai hanima masalah bangsa asal Yesusian kusiri Anja di hanima masini ubakas Quran di bapa anak apa tondui napas Ajari hanima masini makorjaun sagala naluk putih karbon deni Bani Markus 10 ayat 10 ia tahu Tuhan Yesus namun saya ada terjadi dapotan hamba tapi nasok saya kona asetona apa parentan Tuhan Yesus ayo dari dalam turut balik parakot ayo terjadi ibagas Quran di Yesus ubagas hamat yang ayo ia terjadi jangan ada tertanam dunia rak akos Ajason Kristus nado pinapuho bari nama barhite hasana pemlipapan somaima homahita nado terdiri mandalan ibagas golu nada halani hubagas sadaton dilohita tadi gabe sadabadan duhita ibagas Kristus natardidi maluli bani hasamidus bakon manjaro sibiri di tondui napas bani nasyam bakon bani anak nasyam do baga ayat surat do bani Markus 10 ayat 10 das bani 10 orang patuluk hanima madadanakin rohba ulang pandang hari masnya ay bani hawak si sumindo harajaw ni nasitondo hatakon ni nasmanjaro nailakam somon dan sek anje masuk ia hujan jadi irohok ma anjaha itapehon ma tangani bani sidia laho masuk situ. Anggo sonai saksi Allah syama harus utain rakakon kuliah pihak malika jomo saksi kita mah harus utain semua saksi jaga halak saya barisak tarok saya bagi Bapak
Ipindo na siyando sunari didiyon nagdaramon. Kubagas kinapos siya na siya pa. Ipindo na siyando. Na padua. Rado na siyang mambuha. Diyan masuro si dia humareja. Law manguluhon hatanay mata. Asal lagi paguri na mangguluh si dia bali Tuhan Yesus Kristus. Rado na siya. Na patulog. Rado na siya mangajari mamudah. Pakon pamudiro. Hapos saya bilang darahon. Asal iboto. Anjah ihukon si dia. Ini bata. Rado na siya. Na pakopat. Bulan niur na siya do. Pangulus kondak darahon bali bata. Pakon mandalan panakon na siya ay. Bulan ni na siya do. Terima kasih. Ase nama paran na siya sunari mapamimata. Ilobe-lobe ni Kuya sa lima na siya mandalan ko ay hagano. Ang gusto na didihita mana dalakon maronjolan kubali na hina por saya. Ham, ale sepa, benela, naman. Kung maham, ibagas kurang ni Nepata Bapa, Pakon Tuhan Yesus Kristus, apa Tuhan saya diparol Tuhan Nepata Bapa, kembali pertumbuhan, kembali pertumbuhan, kembali pada Tuhan, Rosi Sadokan, Ham, Airin, Zoe, Gresepa, Purba. Kung mahal, ibagas kurang ni Bapa, Pakon Tuhan Yesus Kristus. Apa Tuhan saya diparol Tuhan ni Bapa. Kembali permasukkan dari hubagas kata Tuhan. Terus disatukan di Tuhan. Anu